Kayaknya enak banget nih menikmati suasana pagi hari ini. Kopi ada, udut ada, tapi udutnya 2 batang lagi, tapi gak apa-apa lah. Yang penting menikmati suasana pagi. Enak nih duduk di sini nih, menikmati suasana pagi sambil scroll-scroll HP. Hormat gerak Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, tanah airku. Kebangsaanku. Nah, jemplingnya anu lagu Indonesia Raya nya. Kamar manusia teh areuhnya, bima aya lagu Indonesia Raya. Oh, areuh euy. Oh, inget nanti udud itu jeung kopi aduh. Anjing. Yuk kopi ka mana euy? Wah, bener euy. Udud 2 batang bayak. Goblok teh manusia teh hormat sih hormat, rok aing dibubugan. Anjay.